Asanti sana ni guthina mbere na guikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ngatho nyingĩ mũno inyuothe mũrathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra SMS cianyu. Wakauga this is God's doing. Hawa watoto are very bright. Ni mũndũ gwĩtwo Hidaya from Mtwapa. Hai Njenga uliza Madam Susan mahali naweza kwenda kusomea counseling. Nimekuwa nikikusanya teens na youth wa church na church na inje. I look for counselor to speak to them about self-awareness. I feel I can do it. Hi Mike, msichana wangu ni msichana. Alikuwa afanye form 4 hii mwaka, lakini principal alitufukuza. Kauga kama mbwa, kauga juu ya kukosa fees. Nisaidieni, I'm in Meru. No wala atirire. Hi Kimuri, childhood trauma is real. Myself being a victim, I even don't know how to maneuver. My mom passed on while I was only 10 years old, leaving 7 kids. Leaving 7 kids behind. Being the firstborn, I had to cover the motherly gap that was left. It was hard now, and it was hard. Now I'm 27. I have tried finishing university studies, but sijui nini hunisumbua. My life is hard, though I know I'm not okay, so I try to survive. I have a daughter, and this trauma makes me harass her. You see what I say? Akauga, I'm hopeless in life. Sometimes I try to kill myself, but I don't want my kids to suffer in the absence of their mother. Riu nuona ucio ari parentified torio kwiraga Mwangi ati agituika baba wa ciana ciao. Very many children in Kiandutu, ciana nyingi muno Kiandutu, they are parentified. Utuikaga nyina wa ciana cianyu. Of course some of us Ngai ni agituteithirie tuki overcome, no tatani riu muci gwituri nyina wao na ithe wao nini, and iyo cokaga ikakurehera mathina mangi tondu no kenda gwiciria ni ukuhikari mundu akuroraga na mathina maria mothe ukuite koguo etagwo mbegega mbegega akona we woka kuhotomia ringi mwana wao na wahota kurehe akora nginya mucii because ringi andu aria mugiciaranirwo no ne akagi taya koguo ri those traumas ni cikaraga koguo no cio akeria ri nima nona ni ahotire kuoya ciana cio mugwanja no ni rona ni arauga uria akoretwo hana marakara. Ni Wambui wa Gitau no njiraga andu tigane guthoma counseling. Ndari mwarimu warakaraga ni ndiari haro no ni gutiga ciana kirathi na nyume. Koguo ni ukoragwo na kindu tutaga emotional instability. Counseling ni njega muno tondu uthie okeyari ukiruturura. Taruo no yo ahonete ni tu story tuturi. Uya ni rita ria ngiri kuheana na kindu. Ugathie uhone to tugaga waheana uhoro uri utukorwo hana mugate wa slice. Nona? Waria gaka gakehera ukahuhuka kidogo kuyaria ni therapy. It's very therapeutic. Etago ku feel catharsis onako ndigo kuhe solution no wahuhuka no andu ingi no na matienda kwaria maundu maya ni stigma ndo kwenda kuheana uhoro wa wici kwenda kuheana kuconoka ni shame. Etago shame trauma na ni njuru muno. Irakwira ona ithu ni twa misafaga ndorera kugweta umite Kiandutu kwa Jordan gwa nyinyi umite Thika town ndorera kugwa Kiandutu ona ndo ukigoya Njenga igwa riri yukara chabali na ndo cio Njenga urakora ikaragwa yakwe. Oh yes Tadora ni mate magicenje Kiandutu yetu baraka. That stigma ni true na the shame ni true ni horo wama no ucoke unjiri uyu ona thukuru yo tondu ni njui mwarimu ucio ne aratwirorera korwo ekuo ndafocirwo gwita andu arene muno iguru ya Ministry of Education makihura thimu makimwira that child has a right to actually do the exam, otherwise ni aregetwo ndagathi nyingi kugukorwo mwanake uyu ndacemanirie nawe ndangera haria muturire wake ungiakinyire hau na ningenaga muno ni undu ni nyititwo riu guoko ni turari na magistrate wa ciana Thika ni ndiramumenyire ni turutite wira na mutumia witagwo Lena ucio nake ni wa children's desk tondu ucio ndiramwira ru ciana ici ciranyitwo ni matroma maithe ni maruire ki ni ndirona macungiriro manene hamagakorwo meki koguo marakinyio kuu magatumwo gwitu tukamahe counseling nugetha we na muthuri wa na mutumia waku mathina manyu mutikareherere ciana tondu kuona haro icio kuigwa irumi icio mwana ucio ni tombo wake urathukia koguo ni tumerite it is not just justice in the corridor courts we want justice for these kids, especially mental health. Koguo acio tugacoka probation office tondu Mwangi ni njui ndoi behind the scenes
twaririe muno na probation officer ngimwira riu wira wanyu uria moirwo ni kurutari ni Wambui wa Gitau ngerutira kurutari mwarega kundekereria mwana kiniki koguo nikio nyamu yo yaumire 150 to 10,000 itukuota kwa afford na tuhuthire njira iria riko koguo Mwangi akihota kuma na gwetha tumucokie gwika kigerio kumucokia kuria ni thina so cio wao ni angenagia muno tondu ni ndirikanaga ndari Elgeyo Marakwet niguo ugicokio ngika research ino ya covid ya ciana learners koguo ngihuthira munene wa githomo ngimwira mimi nimesaidia mtoto na connected na riri kwihoria ukiandu tu ningwiraga it is as a courage of some sort yes yeah na nona tutirekanagiriria runo kuria riu haida kaundu kau kauru ona ndoigwe ona town ndarenda ati ona kihurwo ona ningigwe mugwetete mundu wa kiandu tu ndigukuhenia na riu Kentamu we tondu ni oe ati nginya ndaririirie Kentam ku primary ngiuga uyu tondu ni arereirwo guku na ni oe guku tumuhe kura ndakwira Kentam that sobriety ambassadors support group ndigutura njemanagia nake kugugu na ndurandeithiriria ndakwira ni ndimahete ha guikara ni MCA ngamahe no igwe ndamahete handu ndirari ha mbeca nyingi muno Thika ngamahe handu ha guikara makanywa na ko ni kahua kau kanini go afford no amahe mboco na ni njega muno ni mundu wa recover mboco theri na mai ma mboco ndeko ibanda na iba kaba ibe ni undu wa kuria no ndikauge ni undu wa ndawa cia kurefia na ni njega muno na njira nikio andu masurvivaga indonaga andu ni manyitagwo na mundu ni arari na withdraw athie njera ri ukona ndanakuwa swali ya mboco na nwe kaingi makiria mboco na mai maingi muno ma mboco ni undu wa vitamin B12 ko thufu ni guo no honaga ona waga kuhuna njera Riu nugetha turiki haha ri ni mukunjuritie atiriri taru mwana wa muthini ri nugetha ndakanyitwo ni mathina maya mothe ri uhoro uyu wothe wagirirwo ni guthi to the children's department twi hamwe acio ni mamenyaga mwana ta Mwangire agikorwo kwao hatari-ini na ni mwana mugiri ni kuri children's turacita child charitable institutions ni maratwarwo na kuria Thika ndina muthuri woyaga boys only etagwo Mr. Mwiruri wa Action for Children in Conflict ucio afkick ni ajoyagira imwana na to cia Thika oyaga ingi nake ni turanyitanire na ni turenda gugia na MOU very strong nugetha maheo counseling tondu ruo na wathi wa maheirio wa mahe ha guikara na nduramathondeka mitwe uyu akinyite ha ni kumuri construct ndona the mental thinking ni arauga ati tumetaga positive psychology ati ona kuhana oni ona dejera mahe chance jikeke kigerio na nona kigerio kiweka ni anyita C-. We were all shocked. Imagine akorirwo na chance this one was a B+. Nona iria anyitaga magana meri magana matatu ma 10 ri na riu ngigwa uru tondu cukuru iyo aigatirwo ri niko ndathomithirie ria keri tene etagwo Gakarara secondary riu etagwo St Peter no macukuru mothe ma Catholic maramahe the saint name riu ngigwa uru ngiuga iko ni ria ndakoragwo ku I would have told them this is my kinsman let him study koguo na kuria turaba ni primary yari secondary no na ni kuari no eku 310 primary anyita KCPE mundu wa kiandu tu anyitite 310 tiga 310 250 na matukuya maria makoragwo ku ucio mwana ni mugi muno agicoka thi agwire thukuru njega these are A taru kimwana kiu ndirakwira mamu wao aiguire ngigweta ha uria mami arefire na agikua tene ara agithituka koguo aranengera sani yake who is doing IT na ndira imagine that boy will go far. I'll not mention your name because you know we have talked a lot but when you go back to that university those awards aberirie ko win a primary na secondary school acio nio turahitaji Inoro turahitaji Safaricom we are needing them everywhere because they are smart na niä njugaga atiriri matikarore kuraihu makirore Wambui wa Gitau makione twana twa kiandu turi tungigia na good environment because they are all rounded gwi kindu twitaga resilience agikorwo he ciana ci resilience ni ciana ciumaga thina-ini ika bounce back no matter what happens Mwangi no igwendagia turatu ni mura igwendagia turatu na ndigiuga ndagatwendie na ni akuhota ku attend kirathi kiu kia electrical installation because he needs a skill na ni arahota go back
So they're usually all rounded. Ni ciana imenyaga maundu maingi. Such that really ungirora ona tani kuri andu manjuragia uhota gwika maundu mau mothe niki twalanire gu survive. Ni umire mugunda ni ukire kutaha mai ithu tutiari na miferedi. Ni urorire no uragirwo hau no ekirwo atia. So your mind learns to do so many things. Kwa ugege na mental stability Kwe kuriki toketiri ha gukuria kauri ro kamwe tu hihi hari uraturarara tugire dysfunction family naki ndamuria atiriri gwina kaire tu bethe kakuria okay wagwa ndwena kaire tu etugo kakalo tu wina mwana he mwiritu twari ndugu ngicoka thukuru na tuikaraga nake ona indio ndahuritwo ucio niwe wanyitirire wako hiuhageria no igatha ici ndukwenda thaisi tona ke athire wira nja wa bururi thaici ni ndi concentrated na maica ma ciana citũ tone cio ndatirirwo nĩ memu riu niguo tuteithie ri wa gukorwo muturire wake na kuhurwo ni nyina maundu maria agereire mahota gutuma amene atumia no amene atumia no amende ni undu wa shushu wao na hake hena shushu wao soft spot na ni shushu mwega muno na koro next time ukirikiria no mumwite no no getha andu mamenye atiriri to nginya ukorwo wi ithe wa muthuri no we mwana na we wa mutumia twathie kuria mukimona hawa environment na njoke njugi ati andu akiandu tu imwana iria yothe twanageria guthondeka mukarega gukaraini riu ni mweyonera Mwangi ohoro wa gutua matua na program iria iho ya sobriety ambassadors Harry Thika Mwangi ni join ekumuhe namba yake na nugetha mu join na mundu erutire no uhote kuma na nyingi we agikorwo ni uratwirorera na ni urakenio ni gucenjia kwa Mwangi na he itemi unginyita uhote gututeithia tafadhali na kagurufu ka Eagles karega gatundu North ka Juku ni ndiramwirire twana tu twanyu tunini it's a young mothers group ndamwiye twana tu tunini twanyu mutorore muno tondu ni mona nyina wa Mwangi ageire Mwangi 19 years na mathina maria acokire kurongoreria Mwangi ni ndiramwiye mbeca icio muraheo haria ni muhinde ngumbato mucihuthere wega no makiria muno riria mwoka hau mugoka tukamahe counseling onako ni mathami ni jone tuguthi na mbere na ohoro uyu tondu no nginagia next time waririe tondu wa kindu gigwitwo peer counseling waririe ria maratwirorera tondu haha he mwanake mwanake arauga atiriri mimi niko na 18 years I'm in form 4 but nimeanza kuvuta bangi na pombe juu huwa tunakaa na shosh na huwa alio karaini ni karia gaku huwa tunakaa na shosh na huwa ananipea stress juu ya kunitusi majina mabaya na sasa nimejaribu kujiua but nikaona hapana nimeanza kuuse drugs but naona ni kama nafanya vibaya lakini sijui nifanye nini sasa naona nitoroke nyumbani nifanye nini I am a girl amwere kuria gukora ogikono matukuredi kahura na beno 0722 36 76 19 0722 36 76 19 usijiue piga hiyo namba umepewa utasaidika onarema kwenda urari majitie nini how ha hiyo ni organization ya turateithania andu aria othe recovering addicts as long as we willing turoka tu hamwe tukaraniria na through mentorship ya Dr. Susan ni kuri two steps tufuataga na some mentorship na hiyo ni free not charged by anyone ndware hakindu utuge katiriri mundu ngenda ukuhurira 07 97 943 729 Mugarigi 07 97 943 729 mumuhurire tu mukienda uteithio na ti uteithio ati wa king'otore tondu kiu wahota kwaga umuhurire ukienda uhoro wa therapy you know na uria mungiteithania no horo wa therapy no aheana namba yaku uyu nguhope nake neguka kuri we arauga hi Mike please please help you have a very good show ask Dr. Susan my wife always calls me big names which I cannot even write here
I feel down, even nimefika mahali sitaki mambo ya anybody, mpaka kanisa siendi. James, please help. Tawala na beo legi. 0722 36 76 19 0722 36 76 19. Tusamandie muthenya wa Wednesday wiki yokite inshallah. Tukirikia jambo aina. Oh, asante. Na nä maracera matå mothe ucio nä må kä aranä marenda empowering ya atumia youth PWDs na Gulf projects uciria atä no mona idea ä rä ngä nä njå nä må regeria gå kinyita na second lady Excellency Makadoka uciria gaka nä ka department mangä tonyereria harä wabici yake harä kå rora mwanake no arute wira yega muno kuu wabici ya Pastor Dorcas Rigathe ni undu wa kwanja kindu kiu gigwitwo peer counseling koguo ni njui no tukugerio na ithui haria tugukihota tuone wage kinya kuguko ria ambassador mwega wa Kemuri ahibirania 10 kamari ka 23 ahibirania 10 ningi niturumie uhoro wa kirigiriro kiria tumburaga tutekuthangania ni ukorwo uria weranire kirigiriro kiu ni muhokeku hwaine kuma thaa 4 nginya thaa 6 tukorwo na njuguna wa ilmu thina tabarira itu ya gukera andika turoigire andu mahande mite ya matunda matunda colored fruits taru jumping jump ahande mariko peaches tutunda twa thakame na tutunda twa thakame ni twega muno na kahurura na tuthandara tuthandara mundu athendera ko kahora akiria asante mundu handrona aroge na miaka 21 arahoya kugurirwo mugogoteni hura na beo ya waheo ni Dr. Susan na kenya gutwira ama akuhurira ri ndugwitwo inform. Asante sana. Ni gatho nyingi muno ni uria mukoretwo muikaranitie na ithuĩ tukamucokeria gatho muno inyuothe mwakorwo mugitwandikira SMS cianyu mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime. Tuma haha tuguthie mwe kwa mwe nginya mwena uria ungi wa studio kuria nake Jambi Jai tago CNN tayari muno gututwara na kuigua uge waku na ndio kana nona riu ena kindu gitagwo baby locks mukumuona ameremete muno Rathimo ino Ngai